الباب الثاني باب دي دمبغال إمانغال في أحكام الآنية هنا يوتين في نياو جميران جغسيتي دي قولي تريد كدينا من دي غسيتاك قولي تريد وثياب الكفار إبورنا قول كونك دي هفراء بمؤجني الآنية كون ميرانجي هي دون الأوئية كميران التي on yuhfazu mo marete fiha ender mudum alma'u ndiya wa ghairi e ko hinandiya sawa'an no fatanon kanat miran on woni min alhadidi ko immorde jandi awil khashabi kamiran on ko ledde awil juludi kamiran on ko guri aw ghairi dhalika ma ko hinadu wano pore wano kore e ko nandi tatay dum ko du wiete miran wal aslu asli on fiha e fi o do miran al ibahatu ko dagi fayubahu hino dagi isti'malu fayubahun ko dagi dum no dagi isti'malu gollitirgol dum wattikhadu e jogitagol kadi kullu ina'in kalamiran tahiril labudo hino dagi ma ada naw'ain si wana noneji didi e miranji din don didi dagaki few musibbe julbe huma ko onata di miranji didi dagaki awalan aranun dum ina'u dhahabi wal fidda miran kange kalise dagalake ngenen julbe be gollitirgol worbe rewbe wal ina'u miran alladhi on fihi mun endir mun dhahabun kange aw fid wal ina'u emiran alladhi on fihi mun endir mun dhahabun kange aw fiddatun ma qalisa on dagaki talan foti miran on non ko pentirado dum aw tamwihan ma ko wujado dum aw ghairi dhalika ma ko hinadum min anwa'in immorde e noneji ju'ila dhahabu di kange den wada wal fiddatu e kalise on fil ina endir miran on ma ada dabutu ko wona honno innete waɗankun takkankun alyasirata seeɗa hun pentankun seeɗa hun ño'ankun seeɗa hun waɗankun seeɗa hun awaligoy jillande hun seeɗa hun min alfiddati immorde kalise on tujalu waɗa ɗum fil ina e nder miran on lil hajati fi haaju ila islahi fi moƴƴingol mo wano masalan ko o ño'ira ma ko o suudira ma ko fempira kañum miran o suudire ma ño'ire ma fempire kange seeɗa alyasirata ko ɗum seeɗa hum ma kalse ɗum ɗon ellala wa dalilu tahrim dalil harmugol ina'i dhahabi miran kange wal fiddate kalise qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ko nela ma ko nelaɗo meɗe muhammad nelaɗo maki hey ko onon yo mofte an ɗum ɗo noon ko worɓe rewɓe haalana la tashribu wa yaru fi aniyati dhahabi emiran kange wal fiddate kalise wala ta'kulu wa ta'nyamu kadi fi sihafihima e piletiji mum e asetiji mum emiran hoy mum fa innaha no kange den e kalise den lahum ko kambe jeydum ko kambe dum wodani fi dunya kadna ton bi mana al yahuda en nasara wala na enen kadi non ko enen jeydum fil akhirati kal ahara bi mana nahnu muslimun enen julbe rawahul jamaa ko jamaa on ko den tangal won ko filli hadith on juldo duwaka gollitirde miran kange kuyer kange wowru kange bik kange finkari kange kari ko juldo ba on ngamar mo jogi finkari kange ma mo jogi pistole kange Allah hara o jogi dum wona ko o gollira hara dum ko mara al inorabi maana hara ko mari ko fiisi yanimo ko yeita ko dunki tora wano o mari jawle makko den ka bank amma si tay bik wongol ko windira si tay woni pistole mo nangida on ko fellira si tay woni finkari ndin ko gollitira o juldo gorko ma o juldo debbo haray haramun haray no harmi haray juldo yagal makko ngal yo dartu si sifa on warama haray wattu yili no yurminira moƴƴa wa qawlihi e mako nelaɗo sallallahu alaihi wasallam alladhi on yashrabu yarudo fi aniyati alfiddati emiran kange emiran kalise innama yujarjiru yo andu do ko lonji ko gulay ni fi batni kandir redu makko nara jahannama ko ite jahannama waliyadu billahi wallahu on dando e muttafaqun alayh wanna yu hadore den ani shay e gaay hunde wanna yu hadore den ani shay hino wona e hunde yatanawal hunde on tigi hebiri khalisan no labiri aw majzan ma no daguri ida hebira hunde no laburi ma no daguri kono hadore jokka hunde den don hadama innama hino harmi fa yahrumu hino harmi al ina'a midan al matla al matliyu
bimana wujaɗo awilmu mawwa ma ɗum moddiniraɗo ngarniraɗo pentiraɗo biddahabi kange awil fiddati ma kalise awil ladi ma o miran fimon nder mum shay'un seeɗa hunde min dahabi immorde kange o fiddate kalise ma ada dabte si wona tun konko nyo'ira konko fempira konko suudira alyasirata ɗi hun seeɗa hum min al fiddati immorde kalise kama sabaga wano feƴƴinirnoɗen noon nane yewtere nden dow seeɗa bi dalil hadis sabu dalil hadis anas radiallahu anhu anna gadaha annabiya wonde no ñeddude mamiram ma ɗum taasi annabiya annabaji allah sallah sallama in kasara fusuno fattakada o jogiti makana sheibi nokku pergol ngol o ño'iri pergol ngol ma o suudiri pergol ngol silsilatun gara hum waya hum min fiddatin immorde kalise madama kalise hum kumma kañum ko gokkunni kokum waɗira toon kadi bi mana ko fi moƴƴingol miran on ɓawo o fokkiti bonde ma o boni haray ɗum ɗon no dagi rawahul bukhari kono amma kange ɗen tun miran on fo ko kange ma ko kalise heno harmane ene moftene laaɗo gollitirgol qala an-nawawi rahimahullahu imamu nawawi non maaki wo in aqada al-ijma'u fiɓama fottanegol ala tahrimil aqli e dow harmugol ñamugol wa shurbe e yarugol fiha e nder o miran kange ma kalise wa jami'u anwa'il isti'mal e dendanangal noneji gollitirtiɗin fi ma'anal aqli e ma'ana ñamugol wa sharbe e yarugol bil ijma'i wondude fottanede no fottana wa tahrim harmingol noon al isti'malu gollitirgol ngol o miran kange ma kalise wal ittihadu e jogitagol ngol ɗum yashmil wo ɗum no mofti ad-dhukuru wal inas worɓe ɓe wo rewɓe ɓe wo li umumil akhbari sabu huɓutugol khabar mo nelaɗo addi on ko hadis wa adamil mukhassas e wasegol hertinalngol inna ko gorko on tun harmani wa innama ubiha anduɗe kange ma ɗe kaliseje ko daginana attahalla ko cuɗorgol linnisa'i wonande sonnaɓe li hajatinna fi sabu hiɓe mari haaju ila tazyini fi cuɗanagol labinano lizawji wonande modi maɓɓe ko ɓe daginana kamɓe kadi kange ɗen ma kalise ɗen ko cuɗorgol waɗugol kotani ma mulle ma bag ma ɗum chaine fiiɓay kamɓe hiɓe duwa labinanade modi maɓɓe wona wasi dey ko ɓe daginana kon kamɓe rewɓe harayno holli ɓe jogotomiran kange wona ɗum balko ko ɓe cuɗorta kon woto bahoy no dagi kadi aniyatil kuffar miranji heferaɓe fiwigol kum miran hunɗo kefero moƴƴinima ko kefero yirakum hino dagi allati ɗin miranji yastamiluna haɗi ɓe woni gollirde sarti malam to ulam en tant que andaka najasatu ha soɓugol mum so tawi woni fa in ulimata si andama najasatu ha soɓugol miran o fa in naray o miran ɗon hande kadi tahsil ko yo loote o layɓe ha o laaɓa watustamal o gollitire bada dalika ɓawo ɗum kono fiwigol tun tawi mo laaɓi o soɓa fiwigol tun ko keferɓe jeeyi ɗum ɗo hatta gollitire kala moƴƴere ko yiɗa ka aduna ɗo ko julɗo woni ko ɗum addira saabu muɗum saniyan ɗimmon ɗum e miranji harmoɗiɗi ɗi julɓe duwa ko gollitirde juludul maytati guri ko maayi harmi kon yaharumi hino harmi istimalu a gollitirgol ɗin ɗon illa ida ɗubihat si wona siɗi hoppama fagad ikhtalafa al ulama'u gom ɗi jomiraɓe gande ɓen no lutodiri fi jawasi fi dagagol istimali a gollitirgol ɗi baɗa dabri ɓawɗi hoppama kono wa sahihu ko selli kon al jawaz ko wonde hino dagui wawa ko ɗum ɗon qawlul jumhuri woni konngol majorité o li wurudil ahadisi sabu jolgol hadisaji a sahihati selluɗe ɗen bi jawasi sabu dagagol istimali gollitirgol kanji miranji ɗin mbaɗa daɓore ɓawɗi hoppama wali anna najasatahu e kadi wonde no soɓugol guri ko mayi harmi kon taari atun ɗum ko noti ɗum bi mana ko iway ɗum ko wiiray ɗum fata zulu hino iwira piddaɓore sabu hoppegol ngol kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah makiri yatharu laɓɓinay guringil almaandiyan ɗan wal garaju e cekkiri ndi wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam e mako nelaɗo dibagul adim hoppegol guril to huruhu ɗum laɓɓinaygel wato bawi no dagi kadi fewta maman thiyabul kuffari ɓornagol coñci heferaɓɓen ellalay ɗum fiwigol masalan ɗum ɗo ko veste ni ma ɗum ɗo ko jini ni ma ɗum ɗo ɗum ellala nde julɗon ɓornoto ɗum ko woni tun siko jin masalan o taƴamo ha wona fawgal ka'bayn ka sengo dow kolɓule siko veste kadi o ɓornora no islamu inniri noon yo ɓorno
ida lam tu'lam stayuni andaka najasatu ha suɓugol concongol lianna al asla sabu asili concongol concol wo concol asili maggal on at-taharatu ko laaɓuy ko wonde hingol laaɓi fala tazulu iwirta laaɓugol maggol on bi shekki sabu sikkitare tun ko so tawi woni en yii ko soɓi ton wa yubahu o andi woɓɓe goo faaɗinanay julɓe ɓen aduna maɓɓe on haray yo jama on terte ko harmi kon harma ko aña kon jaɓeno har aña hara townaka ha naɓaka harmi ɗon ko dagi kon kadi jaɓe hino dagi hara ɗo harminaka ma añina musidɓe julɓe ma ɗum aduna on faaɗanay julɓe ɓen piiji boyno ton no inñinede ka dina islam tamo no mari moyen mo wawi gollitirde mo wawi sodude o ɓornoma o gollitira way bawi no dagi kadi manasa juuhu konko ɓe pikki konko ɓe borodi kamɓe heferaɓe aw sabahuhu ma konko ɓe ngarni hino dagi li anna nabiya sabu annabaji alah sallah alih sallam wa ashabahu e sahabaɓe maɓɓe ɓen kanu ɓeɗo fo laatike yalbisuna hino ɓornotono manasa jahul kuffar konko heferaɓe ɓen pikki konko heferaɓe ɓen borodi wa sabahuhu ɓe ngarni ɓe penti ɓeele no ɓurma iman ko ɓe wi aɗaya ñenti wallahu taala alamu ko allah subhanahu wa taala ɓurtowu ɗon ɓuuri andude haray kala ko tawata hiɗon hatojini e landitagol e nder dambugal ngal musidɓe julɓe on nodda e ka numéro téléphone 68 60 53 09 67 60 53 09 63 60 53 09 même numéro kadi ka sotelgui awa ka Facebook on waɗayi Elhaji Abdoulaye Kala @yahoo.fr kala ko tata on faamal ɗo on nodda e ɗon si tawi woni miɗo mari faamu fi faamingol ɗon ɓeyditana on mi faaminay on inchallah so tawile kadi mi mara faamu mum mi mara gandal mum en etoto inchallahu ɗaɓɓiten masala